U Italiji rastu strahovi da će Rusija razmestiti nuklearne podmornice u pomorskoj luci koju namerava da uspostavi u istočnoj Libiji, što bi dramatično povećalo ruski uticaj u centralnom Mediteranu. Ove nedelje zamenik ruskog ministra odbrane Janus Bekijevkurov doputovao je u svoju 4. posetu od prošlog avgusta generalu Halifi Haftaru, vojnom vođi koji vlada istočnom Libijom. Njih dvojica su navodno razgovarali o ostvarenju ruske pomorske baze u Tobruku, koja bi bila još jedna ruska baza u istočnom Mediteranu zajedno sa onima u Tartusu i Lataki u Siriji. Sirijske baze su pod nadzorom britanske vojne baze u Akrotiriju na Kipru, ali ako Rusi mogu da isplove iz Tobruka, mogu da izbegnu tu pažnju, dodao je. Ruski interes za Tobruk nije misterija, to je deo Putinove želje za lukama u toplim vodama, baš kao i Petar Veliki pre njega. Ali mislim da će trenutna ambicija biti da se tamo pošalju nuklearne podmornice poput slanja rakete na Kubu 62. godine, rekao je Times Enrico Borghi, italijanski poslanik i član obaveštajnog odbora italijanskog parlamenta. Uprkos tome što ga je obučavala CIA, Haftar je sklopio savez sa Moskvom uz pomoć plaćenika iz Wagner grupe tokom neuspelog pokušaja da zbaci vladu u Tripoliju, koja upravlja zapadnom Libijom. Sa 800 do 900 ruskog osoblja koja se trenutno nalazi u istočnoj Libiji i pomaže Haftaru da upravlja svojim sistemima PVO, veze sa Moskvom jačaju, dok Rusija preuzima komandu nad operacijama. Nakon pogibije Jevgenija Prigožina, osnivača i komadanta grupe plaćenika u avionskoj nesreći.